Hobane modimo ke modimo wa nako. Uma ethi vuka uthandaza thandaza. Ha re tsoha o rapela. Methi vuka unikele unikela. Ha re tsoha o neela. Yonke into yakhona ilinked ngokwesikhathi. Ntho engwe le engwe ya modimo e godima nako. Njengoba ethi vuka uthandazela ubaba uMncwangi ingoba ngaleso sikhathi ngathola ubaba uMncwangi uhlaselwe. Ge a re tsoga o rapela tate Mncwango o re ka yona nako e re tate Mncwango o hlasetswe. Njengoba ethi asisuke ngespeed siphuthume siyokhuleka laphana sokhulekela usisunani ngoba isikhathi sakusesiphelile. Ya kane a ile tabaka pele gore mathe mola ro rapela sisindani kumele abuyisane naye before kushaye isikhathi. Manje akopane le modimo pele nako ifela. Ukube sike salekha bazalwane. Ma kile ra sinya. Igazi lakhe belobuzwa phe kwethu. Mali ya na ka bitsa gore maruna. Hallelujah. uNkulunkulu usebenza ngesikhathi. Modimo ke modimo wa nako. uNkulunkulu usebenza ngabantu abasensitive nabalelelayo. Modimo o bereka ka batho bao ba tsebentlha. Hey bazalwane. Ake sivule iBhayibheli Jeremiah. Ngizomtshela nje just now. Jeremiah 48 verse 10. Jeremiah 48 verse 10. Neza lencwadi. Nizozizwe lencwadi. Amen. Kade ngishumayela ngale ncwadi. Amen. Anti izenza meaning. Ufihlela idira sikao. Uma muhadebe noma Maziya abazange basukuma bazalwane. Khane mbega debeli mamazia ba sa emella baena. Ngiyabona ukuthi ngabe sishaya isikhala kanjani. La bona gore ka be re sintse nako beang. Umbuzo uthi ke bazalwane kukangaki lapha esigeja khona. Potso e re ke ga kae mo mo re feila moteng. Lapho uNkulunkulu asilindele khona ukuthi si-acte. Mo modimo a re litileng gore re tse karolo. Lapho uNkulunkulu alindele khona kube khona into esiyenzayo. Mo modimo a lebeletse gore be se diragala. Ngoba yena usene-plan yakhe ekumele siyiphelelise thina. Hobane yena se tsana le leano le tshwantseng rena re le dirise. Hallelujah. Amen. Umbuzo wami usho njalo nje ekseni bazalwane. Potso ya hae ke eo go seng ba yena. Awufunde mama. Jeremiah 48 verse 10. Taelo ya modimo ka ga Moabe. Go butsitse yo o dirang tiro ya morena ka botlalo. Go butsitse yo o thibelang tlhaka ya gago go tsholola madi. Yeah. Verse 38. I need to tell you chapter 38 verse 10. 48, yeah, 48, yeah, chapter 48. Ngicela ukhuleke mama. Yes, Lord. Ukhona phethe lesizulu lapha. Athi esizulu. Okay. Lithi ke bazalwane. Ngesingisi. Cursed is the man who does the work of the Lord negligently. Iqalekisiwe. Uqalekisiwe umuntu. Oruhakilwe motho. Owenza umsebenzi kaNkulunkulu ngokunganaki. Adila ntiro ya modimo ka botlapa. Umsebenzi kaNkulunkulu uyanakwa. Tiro ya modimo ya hlokomelwa. Umsebenzi kaNkulunkulu umele ube focused. Tiro ya modimo tshwantse o tlhokomele. Ngoba once waleki focus uzoluza. Uzoluza into uNkulunkulu afuna uyenze ngaleso sikhathi. Ga fela o sa tlhokomele o tla latlhegelwa ke se modimo na rata go se dira ka nako ngoba uNkulunkulu usebenza ngesikhathi. Obane modimo o dira ka nako. Hey
bazalwane Jesus. iqalekisiwe inceku noma umuntu owenza umsebenzi kaNkulunkulu O rogakilwe mohlanka kampo motho ya dirang tiro ya modimo hayi ukuthi angawenzi awenze wona e seng a sa e dire kodwa uwenza ngokunganaki negligent. empa a e dira ka botlapa. Hallelujah. Amen. Umsebenzi kaNkulunkulu wenziwa ngeattention to detail. Tiro ya modimo e dirwa ka boineelo. Umsebenzi kaNkulunkulu usebenzwa ngefocus. Tiro ya modimo e dira ka matlhokomelo. Ngamanye amazwi awukwazi ukuthi ngithi bekunini bazalwane, I think it's 2 weeks ago bengishara la izwi elithi you are the ministers. Ke mo bekeng tse pedi tse fetileng a ne a bolela gore lona le batsita. Amen bazalwane. Amen. Lapho athi uPaul khona ebala omama ethi bebe minister naye lapho ekade eshumayela khona. Mo Paul na bala ka basadi ba o neng a dira ga mmogo le bona. Manje ngithi kina guys basalwane ningama ministers. A bua lona re ba ena le di-ministera. Ningacabanga ukuthi khona umshumayelo othile onentshebe empunga uzofika lana abe besithi ka nansi minister noma nasi sikhonzi. Le skana la urutomo utatanta tomu walite liputwa. Nime nizikhonzi zikaNkulunkulu. Bona le bahlanka ba modimo. Amen. Amen. Nizikhonzi zikaNkulunkulu. Le bahlanka ba modimo. Manje qwashani qaphani vulana amehlo. Hlokomelang itiseng bula mahlo. Hallelujah. Amen. Hey bazalwane, Baena iqalekisiwe inceku eyenza umsebenzi kaNkulunkulu ngokunganaki. o rogakilwe mohlanka ya dirang tiro wa modimo ka o sa hlokomele. Ngifuna ukuyiphinda le. Iqalekisiwe inceku kaNkulunkulu eyenza umsebenzi ngokunganaki. O rogakilwe mohlanka wa morena ya dirang tiro ka go sa hlokomele. Phendula lelo verse ke bazalwane. Fetola temana e. Ibusisiwe inceku kaNkulunkulu eyenza umsebenzi ngokunaka. Go le sego mohlanka wa modimo a dirang tiro wa modimo ka tlhokomelo. Hallelujah. Amen. Lisho njalo lelizwi. Le rialo ntile. Kusho ukuthi mawufuna isibusiso empilo yakho yenza umsebenzi kaNkulunkulu ngokunaka. Ga o batla tlhonolofatso bophelong ba gago dira tiro wa Uma modimo ka ufuna ukubeka tlhokomelo. umehluko empilweni yakho yenza umsebenzi kaNkulunkulu Ga o ngokunaka. batla go bona pharologano bophelong ba gago dira tiro wa modimo ka o tlhokomela. Yenza uNkulunkulu abe yipriority empilweni yakho. Dira modimo e be yena bophelong ba gago. Yenza ukuthi uNkulunkulu abe isiqalo sezinto zonke empilweni yakho. Dira modimo e be tshimolelo tso tsotlhe bophelong ba gago. Uma ekakhuluma kume yonke into. Ha ka bua go eme dijo tso tsotlhe. Hallelujah. Amen. Ngisho ukuthi meke athi uncawo lambile akadlanga izolo uvela usuku umdiyazini anginangisho imali kodwa ninezenkwembili angasithola kanjani lesesisodwa ukuthi alale edlileke namhlanje ukuze kufakazele izwi ngoba ngaleso sikhathi usukhonza. O ka ela gore mongwango o tshwere ke tlala and then o ka iragalang ke na le marothonyana a mabedi a mararo o ka iragalang gore borotho bo bo ile gore ka tseno a lale a jele. Amen bazalwane. Amen. Ngoba etshela wena nje umoya ongcwele wenzela ukuthi kube khona ozokwenza. Gobane moya kgolelang o bolelela wena wa tseba gore o na le se o tla se dirang. Ngoba uNkulunkulu akeze ukusuka ezulwini ukhona. Gobane modimo a ka se tloele godimong o le teng. Hallelujah. Amen. So bazalwane siyambonga uNkulunkulu ukuthi abazalwane esosha baya ngokusukuma ekubambeni umsebenzi kaNkulunkulu. Go rialo baena re a moleboga modimo gore baena soši ba ya ka go emelela ba dire tiro ya modimo. Bawenza umsebenzi kaNkulunkulu ngokwesaba, Ba dire tiro ya modimo ka poifo, ngokuthuthumela. ka thurumo. Amen bazalwane. Amen. Bawenza umsebenzi kaNkulunkulu ngamandla nangefocus. Ba dire tiro ya modimo ka tlhokomelo le ka maikemisetso. Amen bazalwane. Amen. So siyadinga ke bazalwane ukuthi awuqedelele verse until verse 10 ne. Jesus. Lithi curse is the one who does the work of the Lord negligently, and curse is the one who restrains his sword from the blood, executing the judgment of the Lord. So ngamanye amazwi ngithe malikhuluma kanje abazalwane ukuthi uma kukhulunywa ngesword Ha o bua ka tšhaka
nelizwi lithi iBhayibheli izwi likaNkulunkulu liyinkembe sikanhlangothi zombili. Bible e re lentswe la Modimo ke tjhaka e segang matlhakore a mabedi. Amen bazalwane. Amen. So abazalwane ibandla aliqaphela ukuthi aligodli izwi elidinga umphakathi. Baena abatlhokomele gore ga ba tshware lentswe le hlokang ke setšhaba. Izwi eliphilisa abantu elivisa abantu ekufeni. Ntswe le phidisang batho le tsosang batho baswing. Izwi kumele lihambe lifinyelele izindaweni zonke. Lentswe tlamehile le tsamaye le finyelle ngalong tsohle. Hallelujah. Amen. Uma siligodla silanda isiqalekiso ngoba ngalo uNkulunkulu uyaphilisa. Re le fitlha re ba le thugako ka bo. Akumele abantu bafe bengalimukeli izwi. Batho ba tshwana go swa ba sa My God. Jesus. Sikhulela lapho bazalwane ngolwesithathu bazalwane. Re rapela mola baena ka laboraro. We could see ukuthi it was difficult nebazalwane. Ne re bona gore go thata baena. And ngiyakhumbula sikhuluma ngathi bazalwane asikhulele khona ukuthi avuke usisi kodwa sikhulekela ngisho umoya wakhe. O hopola re rapela gore ha nne rapela fela le. Wavela waphakamisa izandla bazalwane. Ampana phamisa matsoho baena. Samkhulekela bazalwane. Samkhulekela and kunento uNkulunkulu ebeyenza empilweni yakhe bese ngesikwazi ukuyichaza thina. Ra mo rapela ati una le ntho Modimo na e dira bophelo ba re na re sa ihlalose. Ngoba namazwi bengasakhulumeki nebazalwane. Bani mantshana sathu baena. Hallelujah. Amen. But we could see the surrender in body communication. Re bone boineelo ka tiro ya mmele. Hallelujah. Amen. So lana bazalwane yayibona ukuthi lento esiyiphethe icayi kangakanani. Mo go bontsha tiro e re tshwereng e bohlokwa hakakang. Isebenza impilo zabantu are on the line. Maphelo a batho a mo tsileng. Hallelujah. Amen. So kumele sisebenze umsebenzi kaNkulunkulu ngokuqaphela. Tshwantse re dirwe tiro ya Modimo ka tlhokomelo. And ukusebenza lokho kucosta everything esinayo. Gape go dira seo go mpatla se se le se se nang le sona. Kubiza ama resources akho, kubiza isikhathi sakho, kubiza your family time. Go batla ditlhoko tsa hao tsotlhe, go batla moloko wa hao, go batla nako yotlhe ya hao. Nisho bazalwane. Ipile baena. Yes. Last corner bazalwane ngeke ngayikhuluma lento was it 2 weeks ago bazalwane ngithi ake sinake ukuthi yini yenziwa uNkulunkulu manje. Mo bekeng tse pedi mo buletse mantswe a gore a ke re tlhokomeleng ke se Modimo a se etsang ha Kube jwale. khona isikhathi la besikhuleka khona ubona ukuthi kusayisikhathi sokuthi sizikhulekele thina. Go bile le nako mo ne re buang teng gore ke nako gore re ithapelle rona. Sikhulekisa ukuthi uNkulunkulu asipha amandla. Re rapele gore Modimo a re fe matla. uNkulunkulu esesidonsa outside endaweni esikuyona esidonsa ngeresponsibility esidonsela ngaphandle. Ge Modimo a re goga mo re leng mo teng a re goga ka maikarabelo a go tswela ka ntle. Kusho ukuthi sesiredi ukuthi sisebenze ngaphandle. O bolela gore re loketse go yo dira ka ntle. Ngoba yena bengeke avule ithuba lokuthi sisebenze ngaphandle singakalungeli ukuthi siye ngaphandle. Yena na ka se bule sebaka sa re yo dira ka ntle a the a so lokele go tswela ka ntle. Uma sekuvela sethi kusekhona ogulayo sekudinga abazokhulekela ogulayo. Ha re se o le teng ya kulang se o hlokala ba tlo rapellang ba kula. Sekumele kusithole simbathisiwe amandla kamoya. Tshwantse re fumantshwe rapele matla a mowa. Sekumele hayi bazalwane ayihambi nangomsindo nezo bazalwane. Tshwana ha e tsapaele ka leshaka. Mhlawumbe njengamanje uzwakala ngathi yabona ngiyashumayela. Ha jwale o utlwagala ekare wa rera. Uma sigcwalisiwe ngamandla bazalwane ngisho isithunzi sethu. Ha re tlatsitswe ka matla ba. Masike safika sahlala kuleyo ndawo sakhuleka. Ha o kile wa fihla fela wa dula sebakeng se wa rapela. Kwenzeka imangaliso. Diragala mehlolo. Eminye ngesiyibone ngamehlo. Emene ke se bone ka mahlo. Kodwa uNkulunkulu wenza imangaliso Ba Modimo o dira mehlolo. ezinhlizweni zabantu Dilong tsa batho. nasezimpilweni Le zabo. maphelong a bona. Hallelujah. Amen. Bayobuya ngelilanga bamela basixoxele. Ba tlo bua ka lela matsatsi ba eme mo. Ziningi izinto ezenziwa uNkulunkulu ekusitheleni singaziboniyo. Tse ngata ntho tse etsang ke Modimo phihlalo mo re sa boneng. Okwethu ukuthi singayigoma dlinkemba kamoya. Sa rena ko re se ra tshwara. Eyizwi likaNkulunkulu. E le ntswe la Modimo. Hallelujah. Ngoba ngalo uNkulunkulu uyehlulela Bobane ka lona Modimo. abokuphila nabafayo. Ba phidi le basu. Nizwe ukuthiwa ize lithi iBhayibheli
ya kahlulo izwi lehlulela umoya nenyama umphefumulo nemikanje bazalwane liyahlukanisa yonke into lapho singafinyelela khona thina yahlukanisa le mo rona re sa finyeleng teng. haleluya Amen. sengiqeda bazalwane Wa fetsa baena. ngithe ngizoba mfishana namhlanje O itse o tla ba mokhutswane ka jeno. haleluya Amen. Luke chapter 9 verse 62 sesaqeda lapha bazalwane Luke chapter 9 verse 62 Luke 9 verse 62. siyathola bazalwane Luke chapter 9 verse 62 Swana ethi mme Jesu a mo raya a re ga go ope yo ka nonofelang puso ya Modimo fa e kare a tshwere mogoma a gadima kwa morago. yazini awiqala ku57 isihloko sakho sithini mama Ka ga go sala Jesu morago. Ukusala Jesu morago. ya ukulandela ini uJesu amanye mahumusho other versions athi the cost of following Jesus. Ditshenyolo tse ding di re le mabaka a go latela Jesu. Amen. Amen. Lami lithi exacting discipleship. Kusho ukuthi ngamanye amazwi bekumele uJesu wayefundisa abafundi ukuthi ukumlandela kuyabiza. Ka mantswe a mang Jesu na ruta baruta gore go mo latela go a bitsa. It's not just nje ukwenza just doing what everyone is doing. A se fela go dira se mang kapa mang a se dirang. Ukulandela uJesu kumele ukuzibuza ukuthi uJesu ufunani kimi. Go latela Jesu go iputse gore Jesu o batlang go nna. Yebo kukhona izinto ozozishiya. Angithi nizwile abazalwane besafakaza abazalwane. Ekuteng dilo tso di siang lo tlile le bopaking. And I was so happy ukuthi abazalwane baveze ukuthi abazalwane baphuma. O itumelela go utlwa gore baena ba tswelletse gore ba tswa kae. Khona sizokwazi ukuthi sibasiza kanjani. Ke gona re tla tsebang gore ba thusagala jwang. Uma abazalwane beqhamuka kade behamba behlola bebheka yabona bese njani angithi usuyabona ukuthi umzalwane umqala kuyiphi indaba. Ge baena ba tswelela gore ba tlile ba tsena ba itswa ba ntse ba tsena wa bona gore o simolla kae. And abazalwane ungazothi hey ngathi manje usekhuluma isikhathi eside ngazothi ngathi ayiseko right manje ungahlala phansi. O baena gentse ba bua o ka re yo bana o ka re go lekane. Manje bayisho yonke indaba. Tlameile ba tshulletse tsohle. Khona sizoyazi ukuthi iqalaphi ihamba phi ukuphi manje. Ke gona re tlo tsebang gore e thoma kae e tsamaya kae o mo kae ka jeno. Uma siqala ukuthi siyamsiza umzalwane sihamba kanjani naye. Ha re simolla go mo thusa re tsamayang le yena. Yiziphi izinto ezisabambe impilo yakhe. Ke dintse di sa tshwereng bophelo ba Yiziphi izinto asadinga usizo kulo. ke dintse a sa hlokang thuso tsona. And siya encourage abazalwane Hape re a tlhotlheletsa baena ukuthi wonke umuntu asazi ukuthi umuntu uhamba kanjani enkosini. gore mang le mang a tsebe gore motho o tsamayang ba moreneng. That's why bengithi bazalwane the other week ngithi kubalekile ukuthi sidiscipleshane ngamanye amazwi senza nabafundi. Ke ka gona a sa bua mo nakong e fetileng gore ka mantswe a mang a re diraneng baruti Sinakane bazalwane. re hlokomelane. Yabona nje bengisanenkinga nyana lamasonto awu 2-3 ngasambona uSisimata ngithi moyo uSisimata ukuphi uSisimata. Mo dibekenyaneng tse pedi tse fetileng o nana le bothata ba gore ga a bone Ausmata. Ngiyajabula ukumbona namhlanje Ke bazalwane. thabile go mmona ka jeno baena. Hallelujah. Amen. But bazalwane kubalulekile ukuthi silandelaneni nebazalwane. Baena go bohlokwa gore re hlokomelaneng. Because empilweni we are going through a lot. Gobane botshelong re tsamaya gare ga dilo tse ntsi. Ziningi izinto ezisibuyisele emuva. Di dintsi dilo tse di re busetsang morago. Hallelujah. Amen. So ke awufunde mzalwane
noma qala nje uverse 57 yabona uverse 57 uyivala kuverse 62 ya re ba ntse ba tsamaya mo tseleng mongwe a ba raya a re ke tla go sala morago gongwe le gongwe kwa o ka yang teng. Jesu a mo raya a re diphokotšwe di na le mesima le dinonyane tsa loapi di na le dintlhaga mme morwa motho ga a na fa ka latsang tlhogo teng. Jesu a raya yo mongwe a re ntshale morago. Yo a re morena ntetlelele ke ye go fitlha rre pele. Jesu a mo raya a re le sa baswi ba fitlhe baswi ba bone mme wena tsamaya o phatlalatse puso ya Modimo. Yo mongwe le ene a re morena ke tla go sala morago mme ntetlelele pele go laelana le balapa lame. 62 mme Jesu a mo raya a re ga go ope yo ka nonofelang puso ya Modimo fa e kare a tshwere mogoma a gadima kwa morago. Amen. Amen. Indoda ithi wena Jesu ngizakulandela. Monna o re Jesu ke tla o latela. uJesu uthi anginayo ngisho indawo yokulala. Jesu o re a ke na le mo ke robalang teng. Ilwana ama foxes anemgodi la alala khona mina I don't even have a place to sleep. O ka diphukutšo di na le mekoti mo di lelang teng. Ithini lo nto bazalwane. E reng ntwe ba ena. Don't follow me because of the things I haven't possessed. Sintshale morao ka baka la dilo tseo ke di dirileng. Ungangilandeli ngoba mhlambe kukhona into ocabanga ukuthi uzoyithola kimi. Sintatele ubani o nagana gore mtlhomo o na le seo ka se bonang. Ngilandele ngoba ufuna ukuphila kokuphila kwakho. Ntshale morao go nne o rata go bona bophelo ba gago. Ungangilandeli ngoba kunesizathu esithile. O se ntshale morao go nne go na le mabaka a rileng. Ngilandele just because izinto eziphathekayo ufuna ukuthi ukuphila umoya wakho. Ntshale morao e seng ka baka la dilo tse bonwa. Akhulume nenye indoda athi ngilandele. Abuele mo hape monna re ntshale morao. Indoda ibe nesizathu sokungamlandeli. Monna abele mabaka a usamsale morao. Ethi yazini ithi ngizokulandela kodwa manje kusakhona ngisafisa ukuyongcwaba lapha yana kuma khona oshonile laphana. Manje nginalo responsibility. Ari ukare ke sali busy ke sa ile o boloka ntate wa ka and then iseng hona beno. Athi Jesu yekela aba spiritually dead to bury theirs. Ari tlohela ba ba shile moyeng ba boloka ba swi ba bona. Hallelujah. Amen. Ngibona ukuthi indawo izwakala ihashi nebazalwane. Wa ibona taba ya hore e utlwagala e tseneletse yang ba ena. But he said, allow the spiritually dead to bury their own, but as for you, go and spread the news about the kingdom of God. Ari tlohela ba swi ba boloke ba swi ba bona wena tsamaya o gase lentswe la Modimo o gase bo dintse la Modimo. Nizwa bazalwane. Amen. Izwakala ihashi leyo nkulumo. E utlwala e tseneletse pulelo eo. But uJesu uthi bazalwane akungabi bikho into eyipriority empilweni yakho ngaphezulu kombuso kaNkulunkulu. Are morela Jesu a go se go bana le silo seo se leng ka godimo go mmuso wa Modimo. Ngoba embusweni kaNkulunkulu into yakho isebenza ngesikhathi. Gobane pusong ya Modimo tiro ya teng e dirwa ka nako. Bazalwane impilo ngasenza sibe busy. Bophelo bo ka re fa matsapa. Singathi kumele siyongcwaba bazalwane siyongcwaba umuntu ade simthandazele kuthiwe kune convention uqondane nesuku esingcwaba ngalo umuntu ade simshumayeza ngeze bazalwane. Re ka re ro boloka motho ne re morerela go be teng convention. Kumele sikhethe ukuthi kumele sibe kuphi. Tshwantse re kgethe o re ya ka. Lapho sekumele kusho ukuthi umbuso nentando yombuso isifuna kuphi. Seo tshwantse go bolelega gore puso le thato ya mbuso di bona kae. Hallelujah. Amen. Uma bazalwane sihluleka ukuhlukanisa lezo zinto. Ha re hloleha o gaogantsha dilo tseo. Sizoba busy sibe ezindaweni zonke kanti lapho besidinga ukuthi sibe khona thola ukuthi asikho lapho kulona. Tlo ba mo dibakeng tsotlhe kgathi mo tshwantseng re be teng ha re yo teng. Hallelujah. Amen. uJesu athi Jesus said to him, no one who puts his hand to the plow and looks back to the things left behind
is fit for the kingdom of God. Ngamanye amazwi uJesu uthi akekho umuntu onokubamba igeja. Kama ntwa na Jesu o bolela hore ga teng ya tla tshwara mohoma athe sebamba igeja ara sa tshwere mohoma sidonsa inkabi entsimini dikgomo di goga mo tshimong ezwe kukhulunywa into ngaphandle kwentsimo a utlwe go bolela se seng kwa ntle ga tshimo into ethi iyamdinga kuleyo ndawo se se bolelang gore o a batlega sebakeng seo ashiye phansi igeja ahambe yo attenda lezo zinto a sie mohoma fatshe a yo lebella dilo tse uthi lowo muntu akawufanelanga umbuso kaNkulunkulu ari mutheo ga tshwanela puso ya modimo. Hallelujah. Amen. Umuntu oshiya ike angithi yabona ke bazalwane uthena uJeremiah 48 uthe iqalekisiwe incekenzo umsebenzi kaNkulunkulu ngokunganaki yini unganaki ukuthi ubambe igeje uphinde ulishiye phansi uhambe unawo kunye uthi lo umuntu akamfanelanga ore uruhakile muthu ya string alimo Jesus. Hallelujah. Amen. Uma abafundi uJesu eshumayela lapha yana kwendawo sasinoma seGalile nabazalwane. Jesu gare rasibakeng sesikaba kufika umbiko othi umngani wakho uLazarus ushonile. Ufika pego ya gore motswalle wa hao Lazarus o shwile. Umbiko oqala ufika uthi umngani wakho uyagula kakhulu. Pego ya pele itlile ire Lazarus ulwala kakhulu. Ngenxa yokuthi iprogram kaJesu neyombuso ebithi akabe se abakulandawo ashumayele. Kabakala utsamaiso ya Jesu inele nesara abe sibakeng seo arere. Akazange wayeka ngoba sithiwa umngani wakho ushonile wayeka phansi waqhubeka wahamba umngani wakhe. Haka batluhela arika motswalle wa ka o shwile ere ke yo teng. Ngoba iplan kaNkulunkulu ithi akabe kule ndawo. Bobane leano la modimo ene ile hore abe monale teng. Hallelujah. Amen. Ukube wake wasuka kule ndawo onqaba umngani wakho waphinde wabuyela bengaseyona intando kaNkulunkulu. Hana kile atloa sebakeng sa leng ho yona ayobuluka motswalle wa hae nna ka sihlola a le mothatong ya. Uma efika bamtshela ukuthi sezu4 insuku eshonile. Le fitla ba asalimane matsatsi a hlokofetse. Useyanuka. Setse ankga. Ngamanye amazwi alisekho nethemba ukuthi angavuka. Ka mantswe mang a go sana le tshepo ya tsogo. uJesu ubuza ukuthi nimbekephi. Jesu o butsa limbeile kae. Bamtshengisa. Bamontsha. Athi okay Susani each. Are go siame tlosane tlapa. Ebese yaqala yakhuleka. Abase simolla go rapela. Athi mekhuleka athi Nkosi ngiyazi ukuthi ukizwa njalo. Are ge a rapela re morena ke a tseba o kutlwa ka mehla. Ngalesi sikhathi uthi Nkosi lokhu kwenzile kwaba uhlelo lakho ukuthi ukhazimulise indodana yakho. Are morena seo se dirile ya ba plan ya hao gore o galaletse morao. Usuyabona ukuthi uNkulunkulu usebenza ngesikhathi. Wa bona modimo o dira ka nako. Manje umuntu umelalanele uthumela bekuphi ngasikhathi sini. Yale motho tlameile a utlwelle o tshwantse a be kae ka nako mang. Hallelujah. Amen. Umuntu umelala kwazi ukulalela iphimbo likaNkulunkulu. Ha motho a tseba o mamela kodu ya modimo. Elithi iBhayibheli kuJob 33 uyakhuluma kungabi kabili noma kube kabili noma kube kathathu. Ere mBhayibele wa bua gangwe gabedi. Kodwa umuntu athalalise. Motho a ikhatlose. Neyizwe inceke enza umsebenzi kaNkulunkulu ngokunganaki. La utlwa monna ya dira ntiro wa modimo ka o se. Sithi iBhayibheli leyonceke ingeqalekisiweyo. Ere Bhayibele mohlanka yo o ruhakilwe. Hallelujah. Amen. So bazana ngikhuluma namazwi emini ukugqugquzela noma ukuvuselela ibandla. O bua mantswe a go rotloetsa kampo go tshwelletsa phuthego. Asenze umsebenzi kaNkulunkulu ngokuzimisela. Gore a re dira tiro wa modimo ka maikemisetso Ngokuba focus. le go tlhokomela. Hallelujah. Amen. Sibe sensitive kwi direction kaNkulunkulu. Re be tsebe ntlha tsamaisong ya morena. Siza ukuthi ufuna senzeni ngasikhathi sini. Re utlwe se a batlang go se dira ka nako e itseng. Hallelujah. Amen. Nelizwi izwi kaNkulunkulu mayikhuluma noma ukuthi ukhuluma ngesalukazi bazalwane sikhuluma ngevoice soft. Nibe sensitive nizwe ukuthi akusesona isakazi ukhuluma uNkulunkulu ekhuluma ngesalukazi. O tsakhatse gore o bua ka mosadi moholo wa lentswe le boleta le sa utlwahaleng sentle. Empa le utlwe gore a go sa le yena a buang ke modimo a buang. Sekumele kube khona into esiyenzayo and give attention to the word of God. Tshwantse go be le se re se dirang e be se re mamedisisa modimo. Umoya engcwele ethi yekela ukuba nenhliziyo embi.
ge mo o gallang o re tloela o ba le pelo e mpe umoya ongcwele ukhuluma nawe ninobabili usekamereni mo o gallang o bua le wena le babedi le ka kamareng athi inhliziyo yakho ayinhle a re pelo ya gago ga e ntle lemicabango oyicabangayo ayikho right megopolo e o gopolang ka yona ga ya loka intukuthelo yakho ibe strong decide wena ukukhetha intukuthelo yakho pefelo ya gago e be le maatla mo o kgethang go latela pefelo ya gago few hours later uqonda nalomuntu lo umcasukele ukhulume yonke into yezo mzalwane morago nakonyana e itseng o lebellane le motho o mmoleletse tsotlhe tse o tinneng na umuqeda nje ga o fetsa fela kanti khona uhlezi nangapholalele usho yonke lento oyishoyo a tona le ya dutseng gaufi a utlwileng tsotlhe tse o di athi buileng hawu nabazalwane bayakhuluma kanjena a re athi le baena ba bua ka tsela e hawu nomzalwane uyawasha amagama kaso athi le moena wa bua mantswe a tjena athi hawu a re sho hayi sikubone konke namhlanje a ka tjeno re bone re feditse lapho uyophoxeka mo o tlo iphitlhela o na le dihlong uphoxeke ubone ukuthi uyazi bahambe asuke lo angithi usukhulume kanje wena a ke re wena so buile ka tsela e bahambe boxoxela abanye ukuthi wena ukhulume wathi ba tsamaye ba lo bolela ba se wena o se buileng uma sebaxoxela into esho wena he se ba o bolela ntho e buileng usuzwa nabanye sebekhuluma kuthiwa wena uthe o so utlwa le ba bang ba bua ba re wena o itseng lapho uzwa ukuthi umoya wakho ushona phansi mo utlwe le moya wa hao o ya fatshe uzoyibuza kodwa bengenwe yini o bo so ipotsa ka lone ke tshwere ke eng ngize ngikhuluma lamagama amabi kangaka ke be ke bue mantswe a mabe ka tsela e kanti kububulalela umoya ongcwele ngesikhathi ekhuluma ninobabili ate ha ne utlweletse mo hallang o khalimela ngaba ukhola ukhona e ka bo simo leng teng haleluya amen umoya ongcwele uyakhuluma nomuntu mo hallang o bua le motho umuntu avala amadlebe motho a ithibeditsebe haleluya amen athi yekela lento oyenzayo a re tloela seo se dirang manje sekumele uthembe mina kukho konke yaanong tshwanetse o ntshepe dilong ka moka nemamasiya ahamba umngane akathi no thatha lokhu yenza lokhu athi umoya ongcwele ungathathi lokho motswala ha wa tla re tseya seo tlhakantshebe se a re moya o hallang ka tseya selo haleluya amen uthi uyalalela leyo nto leyo uyenze ngempela ukuthi ungayenzi ubone umphumela osuvele kuye lobo kade ethi yenza naye njengoba naye enza o re ha o wa utlwella le o tlhokomela gore teng ka morao ga tsotlhe tse ubone ubuhle kaNkulunkulu o bone botle ba modimo haleluya amen so kubalulekile ke bazalwane o re yalo go bohlokwa ba yena ukumlalela go uNkulunkulu mamela modimo nokwazi ukuthi umlandela indlela yakho ikhosta ukuthi umlalele le go tseba gore ge o molatela tsela ya hao e bega gore o molatele uma ethi awukhuluma kahle kuba buncwango xolisa ara wa bua sentle le ntate mngwango ikupele maitshwarelo nebazalwane amen umoya ongcwele uyabona umuntu kuthiwa khona isizulu kuthiwa umuntu uyisocial ikhuzayo obana motho a nang le moya o halla o gothiwa ka sezulu ke lesole le le ikgalang amen amen abantu bayitshela ukuthi uyisocial ikhuzayo kanti kunomoya ongcwele okhuzayo batho ba nagana gore go na le lesole le le o galang kati o na le moya o hallang o o galemelang haleluya amen phela umoya ongcwele bazalwane thina sikufundela iBhayibheli lapha sifunda amavesi kodwa mase ninobabili yena ukutshela izinto ezingabhalwanga ngisho eBhayibhelini ha setse le ba babedi yena o botsa le dintho tse di sa ngwalwang Bibeleng uzokutshela ukuthi uyabona lezi buko egqokayo lezi o tla o botsa re wa bona ntho tse di aparang tse zikhiphe lezi buko ntsha di brale tse uthi hayibo andincwangu uyazigqoka lezi buko o ra o wa nthe le ntate ncwangu a di apara athi umoya ongcwele for wena zikhiphe lezi buko moyo halalela ar for wena dintse umoya ongcwele uzokuyekisa izinto abanye abantu abazenzayo moyo halalela go tla o twedisa dintho tse ba bang ba angakutsheli ngisho ivesi ukuthi ivesi likuphi lokuyekisa lento aska o
botsa la ile verse ya hore ke ka enga tloela dintho tsena. Angithi ngenze example bazalwane. Kunezinto uMoya azoyikhuluma nawe ungekho umuntu. Una le dintho tse Moya halalela o tlo di bolelang le wena. Athi khipha lezi icathulo ezimnyama oyigqokile. A re ntsha ditlhako tse ntsho tse o di apereng. Uzibheke icathulo ezimnyama ungaboni lutho lironke. O lebelle dieta tse ntsho ska bona diselo. Uthatha ifone ufonela ubaba uMncwango ukuthi baba uMncwango manje icathulo ezimnyama zero ngani. Ufoyile le tate Mncwango o re bana ditlhako tse ntsho di wrong mo kae. Ubaba uMncwango athawu ayikho into wrong ngecathulo. Anami nginazo uyazazi lezi zami ezimnyama. Ngara una ntho Kanti uMoya usebonile ukuthi lezi icathulo ezimnyama zizokulimaza kuphi wena. kanti Moya halalela se tlo bona hore dieta tse ntsho di tlo lematsa kae. Namhlanje sinabazalwane ababuza amavesi uthi likuphi ivesi elithi angiyeke ukuthi. Ka matsatsing a ka jeno rena le bazelwane ba botsang hore e go kae verse e reng ke tlwele sekolo. Ikuphi ivesi ethi angihlebe ngingahlebi nomakhelwane. E go kae verse e reng ke ske ka hleba le mo makhelwane. Bazalwane amavesi la unlimited. Di verse mo di tekanele. Kodwa umuntu okhuluma kwi-situation ne-situation empilweni yakho uMoya Ngcwele. O bolelang seemo le seemo mo bophelong ba hao ke Moya o halalelang. Hallelujah. Amen. Uyo uzokutshela ukuthi no. Khuleka manje. O motho o botsa hore no rapela ona thi. Yidla lapha ungadli lapha. E ja mo ska ja mo. Gqoka lokhu ungagqoki lokhu. Apara se ska para se. Khuluma uthi ungakhulumi uthi. Bolela o ska bolela o. Noma kungena umuntu akhulume yonke into ayithandayo kube khona into ebilanga phakathi uthi iphindisela athi ungasho lutho. Le motho a ka bolela tse ngata ho tle ntho e re bolela. Athi ungakhiphi ngisho izwi. A re ska ntshala ile le nna. Uzwe ukuthi ngaphakathi una wonke amagama okuphendula nokuziphendulela. Utlo re ka mo ha rona le mantswa ohle o ka fetolang ka ona le ho iphetulela. Athi ungasho lutho. A re ska cholito. Hallelujah. Umoya Ngcwele kaNkulunkulu. Moya o halalelang kwa modimo. Hallelujah. So siyabonga ke bazalwane bengifisa ukuthi kube kufishane esikulona bazalwane ukukhonza kwami namhlanje noma ngishare nabazalwane ukuze uzothola nje i-chance yokudlula lapha kwa la kushona khona bazalwane kwa Sisulu unale. Nikila ka tsoro o rera ha ka ile go go nyanje tsetla re khone ya go bontate wa usinane. Amen bazalwane. Amen. Cela ke bazalwane sisukume sikhulekeni sibonga uNkulunkulu umama uhadebe seyishilo zonke izimemezelo ngoba eshilo ukuthi ngasincwatshwa midweek Mama na study boletso tsotlhe tsa hore maybe motho bolikiwa beke maharabeke. Futhi bayafisa ukuthi siba support bazalwane. Ba la ka tsa hore ka ba support ba yena. Nathi asazi kuzokwenzeka kanjani ukuthi partner sonke sikwazi ukuba khona ngoba isikhathi sokusebenza. Arithu ho tsetsagala jwang hore be teng mo harabeke ka hore go ba berekile. Kodwa siyamkhona uNkulunkulu. Atra motshepa modimo. Hallelujah. Asisukumele bazalwane sikhuleke. Lengre rapele ba yena. Uya ha la